Ovih dana je Dan Kudsa koji smo obilježavali svake godine do sada. Nažalost, ove godine neće biti tako kao i do sada, što zbog korone. Međutim, ja moram da kažem da nosim jedno osjećanje i što zbog okolnosti u kojima se u principu nalazi situacija i sa Kudsom, sa Jeruzalemom, sa Palestinom. Jutro sam pročitao vijest koja me nije iznenadila, koja je zapravo pokazuje o čemu se radi i u kom pravcu to sve skupa ide. Naime, Vrhovni sud u Izraelu je dozvolio Netanjahu i njegovom do juče opozicionom partneru, odnosno protivniku na izborima, na trećim izborima, da formiraju vladu, bez obzira na to što je, dakle, čovjek koji će ostati ubilježen kao najdugoročniji premijer Izraela pod krivičnom optužbom za krivična djela. Dakle, ovo kažem ne zbog te vijesti, koga ta vijest interesuje, on će pročitati, nego zbog ilustracije u kakvoj se situaciji mi danas nalazimo i zbog čega se ne može o obilježavanju Dana Kudsa razgovarati danas onako kako se razgovaralo, pa eto ako hoćete čak i prije godinu dana. Naime, ta priča koja se ponavlja u posljednje vrijeme povodom korone, a koja kaže da svijet više neće biti isti kakav je bio do sada, je zapravo već počela da dobija svoju potvrdu. Dobija svoju potvrdu možda, što se mene tiče, mog iskustva i onoga svega što sam u životu vidio i doživio na Bliskom istoku i u vezi sa Bliskim istokom, možda se najviše i potvrđuje u vezi sa Bliskim istokom. I posebno sa palestinskim pitanjem. Jedna toliko jasna odluka Ujedinjenih nacija, jedna toliko jasna borba za realizaciju te odluke kroz više od 70 godina dovedena je do nečega što, ružno je to kazati, neljudski, da ne kažem nediplomatski, dovedena je do šprdnje sa stanovišta takozvanog novog svjetskog međunarodnog poretka. Šta je zapravo, kad se sve sabere i oduzme, pogotovo kažem u vezi sa Bliskim istokom i pogotovo u vezi sa palestinskim pitanjem, šta je smisao te cijele priče? Smisao je zapravo da se sada već otvoreno i glasno i jasno legalizuje sve ono što se kroz 7 decenija dokazivalo i potvrđivalo kao nezakonski, kao neljudski, kao nehumano, kao protiv odluka međunarodnih organizacija, pogotovo Ujedinjenih nacija. Danas je vrhunac te transformacije svjetske u politici, vrhunac je legalizacija svega toga na međunarodnom planu. Ostaju navodno pojedinačne izjave, ostaje pranje savjesti, ostaju i dalje raznorazne konferencije, zaključci, komentari i tako dalje. Evo, prije neki dan je Netanjahu najavio zajedno sa Gancom, koji je ušao u izbore kao opozicija njegova, dakle kao nešto relativno umjereniji političar. Oni formiraju zajedničku vladu i Netanjahu ponovo vraća u igru onaj potpuno smiješni i propali projekat Trumpa i njegovog zeta Kushnera oko okupacije, odnosno legalizacije krajnje okupacije zapadne obale, sada plus i sa uzimanjem doline rijeke Jordan i tako dalje, sjevernog dijela Mrtvog mora sa Jerihonom. Dakle, Netanjahu najavljuje da će onoga trenutka kad se formira nova vlada koaliciona između njega i pristanica Ganca, da će oni vratiti u igru ponovo priču o tom projektu, odnosno o definitivnoj okupaciji zapadne obale i svega onoga što je njima na pameti. Jednostavno završavajući priču o dvije države, koja je jedina bila legalna, legitimna, realna, pa ja moram da kažem čak i u jednom drugom aspektu kojeg neće da vide u Izraelu. Na kraju krajeva, sve što Izrael radi u svojoj bešćutnoj ofanzivnosti okolo po regionu, sve ambicije koje imaju pokrivaju strahom za svoju vlastitu bezbjednost.
ne postoji ništa toliko dugoročno opasno po njihovu bezbjednost, po njihov opstanak na kraju krajeva na tim prostorima, kao što je ova politika koju danas vodi. Dakle, bilo je u novijoj istoriji Izraela, bilo je političara, na kraju krajeva Yitzhak Rabin je platio svojom glavom to, bilo je nekih političara koji su shvatili da treba rješavati palestinsko pitanje na osnovu odluka Ujedinjenih nacija 48. Ne kao ustupak Palestincima, nego kao element odbrane svoje vlastite teritorije. Danas nije to samo na slučaju Palestine, danas to nije samo na slučaju Bliskog istoka. Danas su to činjenice koje se dešavaju tragom, moram reći, Trumpove politike i njegovog slogana America First, koji je izbacio u vrijeme izbora da bi se dodvorio jednom dijelu biračkog tijela za koje je pretpostavio da će to prepoznati kao patriotski zov i zato biti za njega. Međutim, dolazimo u situaciju da evo posljednje ankete i u vezi sa njegovom predizbornom situacijom pokazuju da pada, da se diže Biden ili neko drugi, nije važno. Dakle, ono iza svega toga što stoji jeste i dalje uvjerenje da je sila i legalizacija sile, čak i na međunarodnom planu, zapravo jedina dobitna kombinacija ukoliko ste u stanju da tu silu realizujete u svoju korist. Iza svega toga je naravno permanentna proizvodnja straha. Na kraju krajeva i ovo sa koronom što se dešava ima kao svoj, da ne ulazim u dijagnoze medicinske, da se bavim time, ali ima svoj vrlo značajan element, to je proizvodnja straha. I taj strah učvršćuje, na sve strane učvršćuje nedemokratske snage, učvršćuje nelegalne snage, neparlamentarne snage, učvršćuje ambicije onih koji funkcionišu na strahu naroda i koji funkcionišu na negiranju sistema.